Nyo doa untuk menghindari daripada segala mara bahaya penyakit taun, penyakit wabah, termasuk wabah corona atau virus COVID-19. Nyo doa dari Syekh Haji Hasan Kurungkali atau biasa disebut dengan Abu Kurungkali, yang diperno kepada masyarakat watedonyan langkah kena upantala bujamun, termasuk yang menerima ijazah doanya yaitu Abu atau Abu Syekh Tengku Haji Abdul Rashid bin Ibrahim Kelempang Samlakau. Doa haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun atfi bihim hararal wabail hashimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya, jadi nyalakannya takun tapi takun bunga, takun tupu, takun joro, lelu semayang, takun malam, lelu semayang tubuh, takun laju nawate tadu, takun laju lelu semayang, mudah-mudahan terhindar. Penjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala bala yang sangat mengerikan, Pak, masa itu. Karena penyakit yang najino nyan virus corona nyan nyo hana lebih dahsyat daripada penyakit daun jamun. Jamun penyakit daun pok mati urang lam Sabah kampung kan Sabah kecamatan kan Sabah negara teribe lam Sabah kampung tiuro truk mu 20 meninggal. Jadi nyan daun gedanya urang beriman hana puta gunda. Segala penyakit nyan Allah yang beri dan Allah yang pinah. Yang penting katanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan terhindar. Oh menyekat truk ajai nyan sika hana mecih ngan ndak ngan pulain nyo katanya tetap wo kepada Allah Taala lagi nyan. Jadi nyan beryakin apa ya.